Allah tempatkan beliau di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta keikhlasan. Mungkin lain kali kita berjumpa, insya Allah dalam kesempatan yang lain. Terima kasih buat Pak Damrek. Kami tim dari Jakarta patuh dan tunduk kepada peraturan yang ada, dan kami sangat menghargai dan menghormati semua warga Loksmawe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' mujibud da'awat wa ya qadi ولجدنا ولجداتنا ولمؤمنا ولأصحابنا منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت لنا إن من الخطايا عذاب النار كلامك العزيز أصلية وما قرأناه من آية الله هدية نبينا المصطفى والمرسلين وإلى آل بيته الكرام وأصحابه الكرام يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وسلم اللهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يكن له كفوا أحد بسم الله أحد الله الصمد لم